Dame i gospodo novinari, danas smo u centrali Srpske napredne stranke saslušali predsjednika Republike Srbije i istovremeno predsjednika Srpske napredne stranke, koji je razgovarao sa poslanicima sa naše poslaničke liste. Dakle, ne radi se isključivo o naprednjacima, tu su bile i kolege iz drugih stranaka i kolege koji su sada i nezavisni poslanici. Ovo za nas nije bio jednostavan i lak dan. Svedoci ste različitih stavova, mišljenja, opredeljenja u toku prethodnih dana. Ono što jeste najvažnije, mi smo zaista snažno podržali odluku Aleksandra Vučića da premijer bude Ana Brnabić, što znači da u Skupštini Srbije do kraja ove nedelje krećemo sa raspravom o formiranju Vlade Republike Srbije.